Ovim osvrtom i duhovnim porukama najavljujemo sljedećeg govornika, našeg duhovnog ukrepitelja, protojereja Predraga Šćepanovića. Poštovani profesore Zorane Vujadinov Lakušiću, časni govornici, poštovane ćerke našeg Vula Lakušića, braćo i sestre, pomaže Bog. Nema brata dok ne rodi majka, pjevali su Srbi bez prestanka. Kad je došla 41. brat je brata zaklao kod crva. Ova knjiga govori o jednom zlo doba, kada je duša na pamuk čupana, a hljeb u bratsku krv umakan. I mene večeras vezuju dvije stvari, želja za istinom, jer u Svetom pismu stoji spoznajte istinu i istina će vas osloboditi. Teško istini koja nije uvijek istina, koja ima rok trajanja. Očigledno etiketa izdajnika Vula Ivanovog Lakušića, a Ivan je junak sa Bardanjolta i Taraboša, i kada u svijetle dane Božića i Vaskrsa, kada svi mi u svojim domovima želimo da čekamo ta dva velika praznika, mene je neki vihor sudbine i promisao i blagoslov mitropolita odveo u Skadar i uvijek služim tim danima za Skadar, u Skadru, u selu Vraka, i gledajući one vrleti Bardanjolta, Taraboša, sjetim se svih tih junaka i neznanih rasutih grobova, među kojima je i Vulev otac Ivan. Pa postavljamo pitanje da li može junak sa Skadra da rodi sina izdajnika. Naravno, gledajući lik njegov, gledajući neke fotografije, ostajemo zbunjeni jer smo gledajući Bulajićeve filmove četnike zamišljali sa dugim bradama, sa kamama, oni su bili strašni. Gledajući ove, sad smo baš nešto gledali od 14 ljudi na fotografijama, samo su dvojica imali bradu. Bila je to elita i čini mi se da smo mi u Sloveniji stradali iz glave, da je onaj intelektualni krem predvođen mitropolitom crnogorsko-primorskim Joanikijem Lipovcem, doktorom Savom Vuletićem, advokatima, studentima, crnogorskom inteligencijom koja je pošla, kako je narod govorio, na zli put, da smo mi tu zaista s glave stradali. Opet kažem, nekom sudbinom, promislom Božijim, uzeo sam učešća u organizaciji Dušan i Vlado Niklanović Otkrićemo istinu i imao sam čast da 2005. godine budem u najneposrednijoj organizaciji velikog parastosa koji se posle 60 godina održao 16. juna 2005. godine u Kamničkoj Bistrici, i taj dan ne bih prodao za milijardu dana svog života. Da mi Bog da milijardu, ne bih to što sam tog dana doživio. Tad sam shvatio šta znači ridanje i jecanje. Sreo sam ljude od nekih 70 i 80 godina koji su onako tiho krijući između onog drveća, a kažu da su u Sloveniji najveća drveća ona koja su podignuta na krvi ovih naših stradalnika, kako su tiho jecali i oplakivali svoje roditelji, bili srećni što im je Bog dao da posle 60 godina zapale svijeću nad njihovim neznanim grobovima. Hvala državi Sloveniji koja je otkrila 600 grobnica masovnih gdje su stradali ovi naši mučenici. Hvala doktoru Miti Ferencu, hvala Ivanu Pristovniku i našim slovenačkim prijateljima koji su nam omogućili da u Kamničkoj Bistrici, gdje je 21. maja 1945. godine bila strašna klanica, i ostalim tim danima, što smo podigli jedno gumno koje nas podsjeća na crnogorsku zbilju i koja je oznaka Crne Gore, i podigli smo jednu malu prigodnu spomen kapelicu na kojoj se svake godine služi parastos. Kažem, ova knjiga prosto nekog ko je temperamenta našeg istinoljubivog i čestitog Ivana Miloševića, vjerovatno dok je čitao ga je nervirala sa koliko ljubavi, sa koliko pažnje je Zoran govorio o nevinoj žrtvi svoga đeda, koji ni mrava nije zgazio i koji je nosio ono što je još teže od smrti, tu etiketu izdajnika. Ja dolazim iz sela koje je krvavo platio Donji Zagarač u Katunskoj Nahi, koji je krvavo platio ove naše podjele na četnike i partizane. Samo jedno jutro je 42 stradalo u malom mom Zagaraču. Moj rođak je Čajo Šćepanović, dakle sa jedne strane, a sa druge strane moj rođak je
Radule Aleksin Šćepanović, sveštenik mitropolije, koji je pljunuo Pircija Vilolija 1943. godine, koga su gotovo na smrt pretukli i lično intervenisala za njega kraljica, ćerka kralja Nikole, ali je on stradao u Kamničkoj Bistrici, ne zna mu se ni groba, ni mramora. I kako to Bog i sudbina povežu, otac Radulav, Aleksa i majka Raka, koju se sjećam, koja je odnekud očekivala da će se on pojaviti, grob njegov, odnosno njegovih roditelja, on nema groba, njega bi trebalo sahraniti, evo tu je prisutan i Miljan Stanišić, Bratubilački rat, onda Savo Gregović je pisao onu knjigu Pucaj, rat je završen, pisali su i drugi poput našeg Ivana Miloševića, prosto ljudi koji nemaju grobova, treba da ih sahranimo u ovim knjigama. A jedna priča iz mog djetinjstva, nisam rekao drugi razlog zbog čega sam počastvovan, kada je 2004. godine bio najstrašniji pogrom na Kosovu, ja sam bio sekretar Sabornog hrama, u jednom trenutku se pojavio jedan lijepi profesor sa otprilike 1000 đaka, odjednom na hramu, taj profesor je bio Zoran Lakušić, tu smo se upoznali i postali smo i ostali prijatelji za čitav život. I kada sam mom ocu pričao o tome da je jedan profesor mašinske škole, Zoran Lakušić, se odvažio da dovede đake da iskaže svoj protest, moj otac mi je rekao: sine, ako je to sin Vujadina Lakušića, ako je 10. dio svoga oca, to mora biti mnogo dobar čovjek. Eto, oni su bili prosvetni radnici, znali su se, pa je to drugi razlog zbog čega ja večeras govorim na predstavljanju ove knjige. Jugoslovensko krvavo ratno proljeće, ti dani kada je rat bio završen, kada je fašizam slomljen, čini mi se da su na ovim našim prostorima namjerno produženi i bila je direktiva da, geografski pričam, Crnogorci ubiju Crnogorce, Bosanci Bosanci, Hercegovci Hercegovce, neka demonska misao je to sve smislila da se zavadimo i čini mi se da je ova knjiga nas liči istinom. Takav je i profesor Zoran Lakušić, takav mu je bio i otac, a o djedu Vulu je bilo teško krivično djelo i samo pominjanje njegovog imena. Neko ko bude čitao ovu knjigu za 50 godina, bit će mu strašno da su Žbirovi UDBE zabranjivali da čak i ime Vulevo stoji na... I ono im je smetalo, čini mi se da im je bockalo i budilo savjest na ovoga prekaljenog ratnika i junaka koji je sebe ispisao u nezaborav onim činjenjem da nije htio da ubije vezanog čovjeka. Iako je taj vezani čovjek možda učestvovao u ubistvu njegovog brata, on je znao da je to etika u ovim crnogorskim brdima, da se na vezanog čovjeka ne puca. Treba nam pomirenja. Litije koje su se odigrale u Crnoj Gori, meni su i ostaće do mog posljednjeg izdizaja, čini mi se, i na strašnom sudu ću se sjećati, kada smo sa Krusa kretali na Litiju ka Sabornom hramu, pitao sam jednog Vukčevića koji je želio da se slika sa mnom: gdje se vi kopate, reku, u Draževini ili u Goljemadima? Ne, kaže, mi se kopamo na partizanskom groblju, ali bi mi život dali za crkvu. Tu sam shvatio da su Litije izmirile i partizane, i četnike, i bjelaše, i zelenaše, i da nam nema spasa bez pomirenja. Matija Bećković je lijepo rekao da su partizani oni koji su bili u partizanima od 1941. do 1945. a četnici oni koji su bili u četnicima od 1941. do 1945. Postoje ljudi koji 70 godina žive samo od tih podjela. Vrijeme je da se izmirimo, ali je vrijeme, kako reče gospodin Milošević, da pogledamo istini u lice i kako divno opet reče akademik Matija Bećković, njegova divna pjesma se nalazi na kraju ove knjige, kaže da je Draža Mihajlović sarađivao sa Njemcima, to zna svaki Srbin, ali ne zna ni jedan Njemac, nikad ga niko nije pitao. Zaista, nijedno slovo o toj navodnoj saradnji nije niko nikad napisao i ostaje malo čudno zašto je to Draža Mihajlović na 1000 metara nadmorske visine, ako je bio izdajnik, zašto nije u nekom bademantilu, u džakuziju, fino se čovjek razbaškario, ako je bio već saradnik sa Njemcima, Njemci su itekako poštovali svoje saradnike, zašto je on puštao onu korotnu bradu koju Srbi nose samo kad su u koroti, zbog čega je sve to radio Draža kad je mogao fino, lijepo da sarađuje u nekom
hotelu pod njemačkom stražom i da tu razvija svoju vojnu doktrinu. Pitanja koja će naći odgovora, jugoslovenska historiografija se duboko ogriješila o četnički pokret. Naravno, svi smo mi ljudi sa vrlinama i manama, sigurno da je bilo i sa jedne i sa druge strane zločina, međutim, ono što moramo pogledati istini u lice, da taj bratoubilački rat počinje takozvanim pasjim grobljima na Badnji dan i na Božić 1942. godine, ubistvom 300 nedužnih ljudi u Lugu i u drugim, jer su komunisti shvatili da im je Drugi svjetski rat prilika da na revolucionaran način dođu na vlast, jer većina naroda, to moramo reći istini u oči pogledati, je pripadala jugoslovenskoj vojsci u otadžbini. Posle već 44. 45. godina, kada je došlo na svjetskim ratištima i kada je vihor istorije okrenut u drugu stranu, to je jedna posebna priča, ali naša je obaveza da ljude kakav je bio Vule Lakušić, njegov junački podvig, njegov junački stav i njegovo opredjeljenje da bude zaklet kralju i otadžbini, a bio je brat od tetke velikoga Đorđa Lašića, koji je negdje ispod crkve Svetog Đorđa stradao u bombardovanju Podgorice i 58. godine su građevinske mašine raskopale grob Đorđa Lašića, dakle ni mrtvog nisu velikome komandantu za Crnu Goru i za Sandžak Đorđu Lašiću, kome ratna sreća nije bila naklonjena, nekoliko puta je bio ranjavan u toku rata i ostaje meni na duši jedna tugovanka kad Zoran Lakušić kaže kamo sreće da je Vule poginuo 5. maja u strašnom bombardovanju Podgorice, bar bi mu se znao grob. Mislim da ova knjiga koja liči na onaj bijeli kamen, na onaj mramor koji bi trebao da označava njegov grob, da će ova knjiga da mu pali kandilo i da naraštaji koji budu dolazili će postaviti pitanje zašto je strijeljan mitropolit Joanikije Lipovac, zašto je strijeljano 100 sveštenika, advokati, profesori, ljekari i druga inteligencija crnogorska koja je krenula putem od Vezirovog do Zidanog mosta, preko Veruše, preko Bijelog polja, preko Rudog gdje će mitropolit Joanikije oslužiti liturgiju za Božić, a mitropolit Joanikije će poslednju svoju liturgiju oslužiti 22. aprila 1945. godine na krvavom Lijevča polju na kome počiva legendarni junak sveštenik Radojica Perešić, koji je posle Dragoljuba Mihajlovića podigao ustanak 6. juna u Hercegovini kada su ustaše bacili Srbe u Korešku jamu. On je podigao narod, uzdigao je srpsku zastavu na brdu Gat iznad Avtovca kod Gacka i započeo ustanak. Taj junak ostao je na krvavom Lijevča polju, a ljudi poput Vula Lakušića, njima se ne zna ni groba ni mramora, ostaje da nagađamo da li je u Kranju, da li je u Kočevskom Rogu, da li u Kamničkoj Bistrici, da li u Karavankama, da li je kod Kranja i u drugim slovenačkim stratištima, ali Bog zna i ono što kaže na kraju, i to je zaista hrišćanska poruka ove knjige, koja mi liči na senzibilitet i na ljudskost Zorana Lakušića, da on ovom knjigom ne poziva na osvetu, poziva na pomirenje, ali ono što reče noćas ovim uvjerljivim tonom Ivan Milošević, te riječi je rekao i blaženog spomena patrijarh German u Jasenovcu, da praštamo moramo, da zaboravimo ne smijemo. Zločin koji se krije mora da je mnogo velik. Zato u sjećanjima koje je zapisao ovdje naš uvaženi profesor Zoran Lakušić, da se svi zapitamo gdje su to naši preci pogriješili, kakva je to strašna sudbina njih natjerala da napuste svoje domove. Ostaće mi u mislima jedna riječ Radojice Vujačića koji je napisao knjigu Beznađe nade, kaže povlačimo se prema Veruši, jedna žena drži dijete u naručju, drugo dijete drži za ruku i krenula i ona da odstupa. Šta je ona kome skrivila? Kaže, nikada čitavog svog života, a Čika Radojica je živio 92 godine, neće mi biti jasno zašto je ta žena krenula da odstupa sa nama. I još jedna priča za kraj, oprostite ako sam odužio, ali naviru ta neka sjećanja. U mom Zagaraču 1941. godine kada su došli kolašinski partizani, neki Šćepanović, pošto Šćepanovića više ima u rovcima nego
nas u Zagaraču, došla je jedna četa partizana i došla kod moga oca Strine i pitala ima li ovdje nekoga. Njen sin je bio, mi kažemo u Zagaraču, na Petar, gore na krov. On se bio sakrio, nije on bio u četnicima, ali prosto nije bio simpatizer partizanskog pokreta. Međutim, kako su daske bile trule, čulo se, krenuli su ovaj partizan Šćepanović i ovaj moj rođak Šćepanović gore jedan na drugog, ubili su ih i ta tatina Strina ih je sahranila u jednu grobnicu i svake zadušnice ona im je palila svijeće. I kada su je pitali zašto pališ svijeću nad ubicom svoga sina, ova nepismena žena, a mi smo pismeni i nepismeni, čini mi se, rekla je, nije ga ubio on, nego ga je ubilo zlo vrijeme. Eto, u tom zlom vremenu bili su divni primjeri čojstva i junaštva. Jedan od tih primjera je i primjer Vula Lakušića, koje će ostati da se priča i propovjeda. Njegove dželate istorija nije zapisala, ali zapisao je njegov unuk Zoran Lakušić na jedan divan, hrišćanski, miroljubiv način i ja mu od srca čestitam što je sačuvao uspomenu na svoga djeda, a ovu knjigu su možda, poštovani moj Zorane, mogle hiljade i hiljade onih koji svog djeda nisu zapamtili, mogli da potpišu ovu knjigu i hvala ti što si ipak na jedan hrišćanski način poslao poruku savremenoj Crnoj Gori da bez zločina totalitarnih sistema, jedan od njih je bio i komunizam, Evropska unija usvojila tu rezoluciju o zločinima komunizma i fašizma i koje će Crna Gora, ako misli da uđe u Evropsku uniju, morati kad tad da potpiše i tu rezoluciju, ali čini mi se da je važna i ona rezolucija u srcima, da jedni drugima oprostimo, ali ono što ne smijemo zaboraviti je istinu o stradalnicima, a jedan od njih je i Vule Ivanov Lakušić. Hvala za pažnju.